Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru igira iti Ngoma arashinjwa gutema umuntu amuhoye kumusanga mu rugo rw'umugore babana. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Ngoma bwaregeye urukiko ikirego cy'umugabo wagerageje kwica mugenzi we amutemesheje umuhoro amuhora ko amusanze mu rugo rw'umugore bari bamaze icyumweru babana yaje gusaba amazi yo kunywa. Icyakurikiranweho yagikoze ku itariki ya 16 Mutarama 2025 mudugudu wa Kivogo akagari ka Nyakagezi umurenge wa Gahara mu karere ka Kirehe nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru bivuga. Uwakorewe icyaha avuga ko uyu mugabo uregwa yamusanze mu rugo rw'umugore utuye hafi y'isambu ye yagiye gusaba amazi yo kunywa amutema inshuro ebyiri mu mutwe akoresheje umuhoro yikubita hasi arongera amukubita umuhoro mu mutwe no ku rutugu amubwira ko agiye kumwica. Uregwa yemera icyaha avuga ko we n'uwo mugore bari bamaze icyumweru babana nk'umugore n'umugabo agasobanura ko yamuhoye ko yasanze ari gusambana n'uwo mugore. Icyaha akurikiranyweho giteganywa kandi kiganishwa n'ingingo ya 21 n'107 z'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Turacyari mu makuru hano Komena official ariko reka dukomereze no mu karere ka Ngoma. N'ubundi turacyari mu karere ka Ngoma aho dusangayo inkuru ifite umutwe ugira uti akurikiranweho gusambanya umwana we akanamutera inda. Akamaramaza. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Ngoma bwaregeye urukiko ikirego cy'umugabo wasambanyije umwana we w'umukobwa w'imyaka 16. Biteye ubwoba. Icyaha akurikiranweho uyu mugabo yagikoze mu kwezi kwa Kamena 2024 mu mudugudu wa Munini mu kagari ka Kanyangese umurenge wa Gahengeri akarere ka Rwamagana. Kubera ko nyina w'uyu mwana yari yaratashye, undi mugabo uregwa yasambanyije uyu mwana inshuro nyinshi bigera naho amutera inda kuko ari we babanaga mu nzu. Inda yamuteye yaje kuvamo iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ivuga ko uregwa yemera icyaha akurikiranweho kandi agasobanura uko yagikoze. Icyaha akurikiranweho giteganywa kandi kiganishwa n'ingingo ya 14 y'itegeko nomero 59/2023 ryo kuwa 5 z'ukwezi kwa 12 2023 rihindura itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Reka dukomereze ino nkuru yacu mu karere ka Nyamasheke aho dusanga inkuru ifite umutwe ugira uti umuturage wacaga imirwanyasuri mu isambu ye yabonye magazine irimo amasasu. Umuturage witwa Izabayo Gervais ubwo yari arimo aca imirwanyasuri mu isambu ye mu mudugudu wa Giseke akagari ka Muhororo umurenge wa Kirimbi mu karere ka Nyamasheke yakubise isuka abona magazine irimo amasasu n'andi 22 ari ukwayo bikekwa ko byahatabwe kera. Amakuru imvaho nshya ikesha umuturage wo muri uyu mudugudu yavuze ko uwacaga imirwanyasuri akibibona yahise ahamagara inzego z'umutekano zikaza zikabikuramo. Ati ubwo yacaga imirwanyasuri muri iyo sambu yabonye magazine irimo amasasu n'andi masasu 22 ari ukwayo bigaragara ko ahamaze igihe kinini, cyane cyane ko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu gace kabayemo ubwicanyi indengakamere bwanifashishaga imbunda n'amasasu. Yongeye ati haniyongeraho kuba harabaye zone turquoise y'Abafaransa igihe kirekire n'interahamwe zikaba zarahagurukaga zigahungabanya umutekano ziturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntawashidikanya ko nk'ibyo bagiye bahasiga bihatabye bikagenda bigaragara uyu munsi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Karekezi Twizere Bonaventure yemereye imvaho nshya ko ayo makuru agira ati
nibyo ejo kuwa 28 Mutarama 2025 mu murenge wa Kirimbi mu karere ka Nyamasheke habonetse magazine irimo amasasu atahuwe n'umuturage wacaga imirwanyasuri. Yakomeje agira ati turasaba abaturage gukomeza gutanga amakuru ku kintu cyose kidasanzwe babonye aho kwihutira kugikoraho. Ibi bijyanye n'ikibazo cy'abana batoraguraga ibikoresho by'amashanyarazi n'ibindi bita injamani bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Bibaye hashize ukwezi n'igice nanone muri aka karere ka Nyamasheke, umudugudu wa Kigenge, akagari ka Gasheke, umurenge wa Bushenge, abana b'abahungu babiri bahiraga icyarire mu ishyamba ry'umuturage bahabonye grenade nayo byagaragaraga ko yamaze igihe kirekire. SP Karekezi Twizere Bonaventure asaba ababyeyi kwigisha abana kwirinda gukinisha ibikoresho nk'ibyo, igihe babibonye bakihutira ahubwo kubimenyesha ubuyobozi kugira ngo habeho ubufatanye mu gukumira ibyago no kubungabunga umutekano. Munyemerere dusoreze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu birimo biracika rwose muri iki gihugu, aho Perezida Tshisekedi yijeje igisubizo gikakaye nyuma y'ifatwa rya Goma. Ku nshuro ya mbere Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagize icyo avuga kuva ibitero by'inyeshyamba za M23 byafata intera mu minsi ishize mu burasirazuba bw'iki gihugu zigafata umujyi wa Goma. Umunyamakuru wa RFI i Kinshasa, Pasia Rigodi, avuga ko mu ijambo rigenewe abanyagihugu, Perezida wa Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ibyo bitero ari icyaha ku mutekano wacu kandi ko igisubizo gikakaye kiri mu nzira. Muri disikuru njyarugamba yatanzwe mu ijwi rikakaye kandi ryumvikanamo umujinya, Felix Tshisekedi yagaragaye nk'uwiyemeje mu gihagararo cy'ubuyobozi w'intambara. Felix Tshisekedi yakomeje kandi ku nzira ya diplomasi ati twateye intambwe y'ingenzi dushyigikiye inzira y'ibiganiro. Umukuru w'igihugu cya Kongo yasabye ko habaho ubukangurambaga rusange ati iyi ntambara ni iy'abaturage bose mu turere twacu, reka duhuze imbaraga zacu. Yatangaje kandi ko hashyizweho gahunda yihutirwa y'ubutabazi, anasaba abaturage kugira ubutwari mu gukomeza gutuza. Ku rwego rw'umutekano yijeje ko hafashwe ingamba. Yagize ati ntabwo twicaye ntacyo dukora. Yongeyeho ati sisitemu y'umutekano yarashimangiwe. Felix Antoine Tshisekedi yunamiye kandi abasirikare n'abarwanyi bapfiriye ku rugamba, ati ndashimira ubutwari bw'ingabo zacu, wazalendo yacu, aba casque bleu, abasirikare ba Loni bacu n'abasirikare baguye ku rugamba rw'icyubahiro. Perezida wa Kongo yongeye gutunga urutoki u Rwanda, yemeza ko hari abasirikare ibihumbi b'u Rwanda ku butaka bwa Kongo kandi avuga ko M23 ari igipupe. Yamaganye ibyo yise kurenga ku buryo bukabije ku masezerano y'umuryango w'abibumbye no gutesha agaciro indangagaciro rusange. Ati kutagira icyo ukora ni ubufatanyacyaha, tuzarwana. Yatangaje kandi ingamba z'ubukungu, cyane cyane amabwiriza yahawe guverinoma yo kugabanya imibereho y'ibigo, ndetse anasaba abikorera gushyigikira ingufu z'intambara. Mu gusoza yasabye ko urubyiruko rwinjira mu gisirikare ku bwinshi, maze asoza agira ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntizaca bugufi, sinzigera mbatererana. Nahangaha dusoreje amakuru twari twabateguriye, ariko kandi mbere yuko tuva muri studio reka tuwibutse ko iyi ngiyi ari Imena Official. Mushobora gukanda subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru aba agenda avugwa, yaba hano aka karere u Rwanda ruherereyemo, yaba amakuru avugwa hirya no hino ku isi yose. Nuramuka ukanda subscribe nta handi uzasanga uretse ahangaha. Kanda kuri subscribe, kongera ugakirikaho kagasa umweru, nibwo iyo hashyizweho ikiganiro uhita ubona amakuru agezweho ako kanya.
reka nsoze rero mbabwira ngo mukomeze mugubwe neza cyane, bayi bayi.